som ni ke kan ni pion na khop ju chu ke nong ka hok se den tan ken pha ka la ka ti zo hen ti ngai ji ji ngai do sang ke chi ka hok se den tan ni kino ba he yang pha tom cha ku chung he te se sen khat ka man nge le mi vet ging do hoi ka sa ko he ho kina na mu ba ho ho dim se ngai yeng su nang khat chung ka ki phala ni yang le mu chung he ta kin he ke to ding a lom ta yang le to kom pi dang mai ka du long om min ama ho chu pi sai nei man sa le ka ti en ke lung gel chi le ta sei no no thu chai kon ko su kitchen ka thin thil go nei kitchen thu chi ta bang a thu pi thu ki gong dong le abul pat na them khat ga pat diu in tin yong le sau ta sei lo ba che thu pi hi chom nang ta in sei diu again hey Genesis bungni sang som le gi ta kuna som ni lenga chan chi vet le pathinin banoi le sita government hian lang tinga le mi henin anung thima yong John sit na ding lung thim phat non ding lung thim ti anei masana pathinin kitchen thim chu den huna adam le if ni ko ha je kitchen hi na pu do he je chun kitchen hi ga pat gil le abul lang origin ti dham di le kitchen kiti chu mi hem lung thima ku na hong ei poi agong tu ale ain khut do chu pathin hi marriage is divine origin and instituted by God pathin kitchen chu ain tun do he Bible event le kitchen atu pi na khat chu Genesis event le kitchen amen tu pon sung event le Jesus Christa aho bumi thing moba ahong puiding thu kim ki ni he le chun Bible abul le hin kitchen na tu dol atu pi na Christa ho bum thing to akimat na jong asei doi na he amasa pena tu nya thu pi wa he kitchen chu pathin gun tu he idea lung thim ai lo le ahin sei do pa chu kitchen de he nu pahin ko thu dol han lang mi hem kitchen ding ki chu thil sem chu sima ku na chu pathin ni ti a chu kitchen hi anatun do he zetun mi hem phu do ai pon pathin anatun do divine origin he kitchen ki chu ai le miếng khát đến thil khát abola hay le pathin tun kitchen atun do le apetan ti dham azem agong so chu kitchen chu I tabanga de ham yong chu ei hon isei shi ai pon je an do pa thil sem pa chu je kitchen chu dol chu ama lung thima ku na ano umpat hi ji a chu he che kitchen tu dol hi pathinin bo kitchen chu che a principle ti dham pathin gon tu wa he tu nyai vet le Genesis bung ni chang som le get cha chu iga hok chai man na phat bi sit tu pi che to Bo lang lun kai me
oi langa ama om lagi da vet le pagai pathenin avet le mihim pa achang se a hum hi a khapoi aki tho pi ding aki ang to pi the khat sin pe nge ti it's not good that a man should be alone ti thil sem zo se pathin a sim chai tan ni sagi ni a sim chai hi ta bang tu pathin tu thil zo se a phai ni ti a thil sem ho to ben pathin aki pai Hicila akipa na acham kim the lo na chu miem pa achang se a chu amudo ai hi gan hingo ka sim pe in zula wa nam ki ba sim pe wang chun hicilain alai partner ding tiam ahin khom pi alung tim asai pi ding ahin khom pi the ding khat cha mu do lo phat chun miem pa achang se a genesis bung ni chang som le git hebet mi hem pa achang se a tin ku omana hi a phapoi ati ti a ko na pathini ti lai origin ti hi kitchen chu kiloi khom na za chom chom isim na samwa teng le ban noi le si da innocent si tiu te mi min chon sit na chi pi ham tiong a het no lai khanga pathinin Kiche kitchen hi ana tun do hi jin kitchen ki ti cha za umin athing hi ki chu ti la ya genesis bung ni chang som da gi tha hi mu thein umin hi pathin chu ki sin kitchen sim do pa hi le kitchen bol dol a principle ham a constitution ham itabang kitchen chu itabanga umding ham kitchen hi ti chu pathinin aman bo ana sei the lo laman ti che pathin thu a bo hi chu mu the hi ana tu line gam tam zo hen tu